Sudnih momenata bitke za Kotu, borac Rade Zoranović se dosjetio neobičnog psihološkog trika koji bi mogao pomjeriti neprijatelja. Ali ja sad razmišljam da li sam na onoj strani, šta bi to mene od muslimana, od Bošnjaka najviše uplašilo. Radetov trik je bio ključna moralna injekcija za većinu naših boraca. Na pamet mi je palo, ma oni se onoga tekbira najviše boje i evo to znaju moji svi saborci. U jednom trenutku, malo prije ranjavanja, možda 10 minuta prije ranjavanja, meni je palo na pamet da onako uzmihnem tekbir. Znaš, nekoliko je vojnika reklo Allahu Ekber, valjda mahinalno. I onda sam ja ponovio glasno i jasno tekbir Rade Zoranović ovdje, majku li vam četničku. Onda je jarane to se prolomilo gore, Allahu Ekber, i onda su zasuli oni nas, mi njih bombama i nema čime, ne. Tad sam i Rade Zoranović je kao ranjeni ratnik sa Žuči na štakama bio član naše državno-vojne delegacije na pregovorima u Ženevi početkom 1993. godine. I kad su u svojim pričama govorili da je armija Republike Bosne i Hercegovine muslimanska vojska, uvijek sam im govorio da je to prava bosanska vojska. S mene pokušali predstaviti kao komandanta muslimanske vojske, ja sam tad novinarima davo da odgovaram umjesto mene Zoranović i Šiber, koji su sjajno objašnjavali ciljeve naše borbe. Ratko Mladić je bio izluđen kada je u našoj delegaciji vidio Srbina, jurišnika armije Republike Bosne i Hercegovine. Onda je on nije mogao mirno sjediti, on je ustajao s one stolice i pomjerao stolove, obzirom da je onako ugojen, crven, bučan. I vidim, samo su nešto upisivali, znate, oni su to upisivali. Šta su upisivali, jasno mi je bilo, ja sam se vratio iz Ženeve, našao sam svoj stan. Ti njihovi novinari su me uglavnom pitali koliko si plaćen da govoriš tako kako govoriš, iz kog ste logora izveli, kako nemaš modrica, jesu li te natjerali da tako pričaš, jesi li ti pravi Srbin. Rekao sam im samo, moja plata je tačno onolika koliko se može kupiti jedna kutija cigareta, kao i svakog drugog pripadnika. Ja jesam Srbin sad na kaci, ja sve živo obilježavam, ali država je starija od svake nacije. Miodrag i Željko Stanić, Dušan Stojaković, Jadranko Nešković, Aleksandar Milenković, Mladen Nikolić, Milorad Ćosić, Dubravko Anđelić, Nikola Kozić, Velimir Samardžija, Predrag Marković, Vito Majstorović, Dragan Novoselac, Branko Tešan, Milan Božić, Goran Bradonjić, Miroslav Dobrić, Mihajlo Golubović, Mladen Panić, Stanoje i Milorad Tomić su samo neki od heroja koji su ponosno sa svojim saborcima, Bošnjacima, poginuli braneći Sarajevo na Žuči. Zbog velikog broja pripadnika srpske nacionalnosti u redovima prve slavne, ova brigada je u Sarajevu od milja prozvana prva slavna pravoslavna. Znači ona je u svom sastavu imalo preko 450 Srba.